Sabi, jadi igasan na melo ikiringa ye. Fatta bulu, fatta oray, fatta lo atau fatta kafa. May kiringa. Di kiringa bani fatta kafa. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makrim semusur matuk kaya kalau kesejaguru sukobaliyah. Otita setari tabain tuan wal faniyah. Anandara tanda jampain tuan akan loloyah. Bayata batang tongko kita wana wal cokiyah. Otita setari tabain tuan wal faniyah. Ini pun boleh ya tawa sediangan memang yang perlu pak baca minimal 50 sebu ya dengan 100 sebu ya. Nah sabab mabela kasih bulan pak baca ya narik kolai sumalala toni turun pali pusat na dokor ngibe pasibawa soko fitun rufaya. Nah rekode gaga bepa minimal soko kadona gaya regau tita seerti bonyowan di dalam mana matoha baca ya. Nah sabab mabela bola na kasih nama lala topi lesu na bosi-bosi ya. Al-Fatihah.